Nasi isinkwa sakho sendlela, nawu umphako wakho, nasi isinkwa sekuphila. Evini laNkulunkulu kubaThesalonike kucala sahluko 4 verse 9. Macondzana neluthando lwebuzalwane asikho sidzingo sekunibhalela ngaloko. Ngobe uNkulunkulu sewunifundzisile kutsi nifanele nitsandzane kanjani. uNkulunkulu ngicela kumethula lamhla angithishela lofundzisanako kutsi utsanza kanjani. Etintweni letinengi siyabona naseBhayibhelini kutsi makukhona into lenkulu ngetulu kwekuprofetha, ngetulu kwekushumayela, ngetulu kwekupha, siyabona kutsi luthando. Luthando lusezingeni lelisetulu, ludzinga nathishela losezingeni lelisetulu. Mangabe ungake ucabange njengesikolo, kunathishela wetibalo, thishela wesingisi, thishela wesiswati, thishela wesayensi. Bese kumbe lesinye isifundo lesifundwa koluthando. uNkulunkulu yena mathupha, yena yedvana angathatha sifundziso seluthando. Hhayi ngoba angatati letinye yini, kepha ngoba i-qualification yakhe isembili kakhulu. Kwekucala nje ngilokuthi yena uluthando. Ngiko lokwenta uNkulunkulu angaba ngithishela lokahle nakuwe lamhla ukuthi angakufundzisa luthando ukuthi kumele ubathandze kanjani labanye bantfu. Lokunye lesikubonako ngaye, uyakwati kwenta loku langiko. Uyakwati uNkulunkulu ukutsandzana. Uyakwati kutsandza umuntu abe angamtsandzi yena. Lisho njalo livi lakhe lithi sisetoni uNkulunkulu wasitsandza, singamfuni. Uyakwati uNkulunkulu ukutsandza umuntu angamfuni. Uyakwati kutsandza uNkulunkulu umuntu eva ngathi uyamenyanyisa. uNkulunkulu uyakwati kumbeketelela inhlitiyo ize imthambele. uNkulunkulu uyakwati kutsandza umuntu lo wathi aphethe imali yakhe abe ayidla imali yeministry. UJudas Iscariot loyo wamtsandza Jesu waze wamgeza ngisho tinyawo. Wamgeza tinyawo. Wahlala naye leyo minyaka lemithathu. uNkulunkulu lona siyambona futhi luthando lwakhe ngaJesu alubonakalisa ngekuthi noma kukhona indvodza leyamphika yaze yafuna khokha nenhlamba, kepha akazange Jesu ekuvukeni kwakhe wathi hhayi ningasho lutho kuPetro, vele Petro wangiphika kakhulu. Kepha wathi makavuka wathi naPetro nibomtshela ukuthi sengikhona, ngikhonela naye. Futhi wathi sekafikile ambona ngaleso sikhathi akhala, akashongo ukuthi hawu phela wena uyadendisa. Emva kwekuvuka kwakhe wambita Petro ngathi wambitela eceleni kulabanye bafundzi, wambuta Petro uyangitsandza na? Wathi nakekela yondla timvu tami, nakekela emawundlu ami. Akashongo ukuthi Petro ngiyakutsandza, kepha hhayi angeke ngisakwethemba. Kepha lo Jesu lengikhuluma ngaye, lo ngithishela, lo khona kusifundzisa ukuthi singatsandza kanjani labanye labasiphikako ngetento tabo, labanye labangakacondzi kusentela lokuhle. Jesu angakhona kukufundzisa uliphasi leliklasi. Kunentombatanyana lekuthiwa beyihlala le isebenta kaNamani. Yathi mayibona kugula kwaNamani yathi eyi kunemprofethi ka-Israyeli. Mangaya khona Namani inkosi yami ingafike isitakale. Nami lamhla ngithi uma ungalibamba liklasi utakufundzisa uNkulunkulu kuthi utawutsandza kanjani wena kulesimo sakho, kude kubafundzi bakhe loke wafeyila. Ngoba uyakhona kukopisana Jesu. Uyaphindza futhi akhone kukusita ngamoya wakhe longcwele alutsele loluthando enhlitweni yakho. Njengathishela esikolweni, ngiyacabanga labanengi bethu bafika esikolweni ungakwati kubamba ipenseli, ungakwati kubamba ipheni, sandla soma sithi nkwa.
Kepha lamuhla sewuyibamba ngisho ucimetile, uyibamba ngisho ubhekele sewaba ngempetha leni ngoba kunathishela lo wakunesa sandla saze sathamba. Ukhona Jesu uyakwadi kufundisana inhlitiyo ize ithambe ithi bhece. Emaklasi akhe amahala kuze kube manje. Emaklasi akhe uwabambela noma ngikuphi, noma kuphasa esihlahla, noma kusemthoyi, noma kusegamelweni, noma kusekhishini. Uyakhona kubamba liklasi noma kuseceleni kwemigwaco. Umisa imoto upake bese uyamthatha loyo 5 minutes wakho 10 minutes uthi Nkosi ngithulile ngifuna kulalela wena thishela ungifundzisa kuthanza. Emaklasi akhe awabiti lutho. Emaklasi akhe athatha noma ngilesinganani isikhathi kuya ngawe. Emaklasi akhe angenelwa nanoma ngabe munye umfunzi ulungele kulicala leklasi nawe. Enroll and start your class now. Liqalise iklasi lakho nyalo futhi i-admission i-free. Tifundo tiqala as soon as you are ready to begin. Ngiyakholwa ukuthi Moya Ongcwele uyawuhlanyela lo mcabango longiwo ulicale lakho leclass ulungele kukuqalisa, and I know you will make it. Utawukhona kuthanza ngoba uNkulunkulu umnini mandla wonke uyakwadi kubafundzisa bakhe. Amen.